plaisir n'a salué sous channel ça aujourd'hui là sous vidéo ça. Eh bien, ou même qui fait tomber sous channel là nous bienvenue et ou même qui était là avec nous, eh bien n'a dit merci pour patience, merci parce que vous avez encouragé nous chercher, vous avez encouragé nous travailler. Merci. Si vous faites tomber ou bien c'est un ancien ensemble avec nous, n'a demandé pour aider nous partager vidéo juste pour plus monde qu'a découvrir channel là pour yo qu'a découvrir qui genre de travail que n'a fait parce que nous même nous sûr et certain que n'a fait un bon travail parce que channel ça lui-même li vinn bon bagay là Jean li. Nous avons directeur général la migration en République dominicaine qui c'est Valencio Alcantara lui-même qui décidé par remettre haïtien yo certain des petits canets yo même yo tap fait pour yo te baye haïtien cap travail dans agriculture en République dominicaine. Eh bien, li dit que ça impossible pour yo remettre canet sa yo. Eh bien, nous gagnons l'autre point encore qui fait actualité dans le moment, côté que gagnons édifice qui tombé en République dominicaine, qui c'est un caille 3 étages. Eh bien, nous gagnons autorité en République dominicaine, qui c'est Antoniel Auguste, qui c'est coordinateur des droits humains. Eh bien, monsieur lui-même qui tape fait connaître que te gen 5 moun qui tape travail en dedans 5 moun ça c'était 5 ans haïtiens yo teye. Eh bien 5 haïtiens ça yo joine 2 gen 3 là-dedans jusqu'à présent yo pas joine et puis pas gen moun qui était en bas de comme là toujours. Eh bien yo pas connaît qui côté l'autre 3 ça lui-même li fait. Nous gagnons l'autre point encore qui fait actualité dans le moment là, dans après-midi ça, qui c'est 20 janvier 2023 même. Mais ça nous va parler de l'IA là. Les gagnants 5 heures de temps depuis que nous joignons. Côté que nèg vite l'homme ensemble avec la police, eh bien, l'État fait échange cartouches en dans le pays d'Haïti. Eh bien, il y a 3 policiers eux-mêmes qui tombés. Rete là, n'a déchiffré pour yon après l'autre channel Voix des Haïtiens. C'est affaire moun la caille. Gen un problème qui passait en la République dominicaine qui c'est hier 19 janvier 2023 dans midi. Eh bien, lui-même incident ça li passé. Yon édifice qui 3 étages dans une zone qui relève La Vega sous zone Santiago. Autorité yo révélé gagné 14 moun qui tap travail en dedans édifice ça. Mais c'est un édifice qui là bien des temps et bien yo te bay permission pour yo. Autorité en la République dominicaine a te bay permission pour yo te reconstruire édifice ça. Maintenant moment reconstruction ça, édifice ça vient rive li tomber. Yo te kon vendre meuble en dedans. C'est peut-être ça, li te gen non multi meublé. Ça veut dire yo révélé te gen 14 moun pardon qui tap travail en dans édifice là, mais parmi 14 moun ça yo te gagné 5 haïtiens là-dedans yo. Dans 5 haïtiens ça yo joine 2, et bien l'autre 3 yo pa wè yo. Malgré président te bay l'ordre pour yo te faire plus vite que possible pour yo te chercher en bas de combien pour yo ouais est-ce que gagne moun qui envie si gagne moun tant qui mouri ba ça yo pour yo mettre au dehors plus vite que possible. Eh bien yo te fait tout ça qui possible vraiment yo te chercher. Yo joine seulement yon dame qui mouri. Dame ça mais c'est yon dominicaine qui lié. Ça veut dire 3 haïtiens yo pa wè yo pas connaît qui j'en fait yo pa wè. Jusqu'à présent pas gen yon moun qui ka bay yon explication pour qui ça yo pa wè yo. Alors, gen moun kap douté qui dit c'est parce que yo pa gen papier,
yo pas vle faire face avec policier, yo pas vle immigration prend yo pour yo déporter yo, eh bien c'est peut-être ça yo mette ko yo. D'après moi-même, c'est pas ça lié. Parce que si moun nan li même li sorti dans situation ça, m'pense même genre des moun yo joine des haïtiens yo joine yo mené au l'hôpital, yo même tout yo tap mené au l'hôpital. Comprendre même les après ça yo te ka déporter yo, m'ko la vie yo pi c'est la ka yo tap mené yo. La vie yo pi chè passe tout bagay. M'pa kwa yo te ka frapper et puis pour yo te al cacher juste pour yo pas faire face ensemble avec la police. Moi-même moi pas quoi ça jusqu'à présent. Et pendant ce temps pas quoi là moi pas capable explication qui ça te fait ou pas ouais parce que toute autorité dans zone a mené investigation pour yo connaître comment faire yo pas ouais yo poko jamais ka joindre une réponse pour qui ça yo pas ouais. Là nous parler de Antoniel Auguste qui c'est coordinateur de les droits humains en République dominicaine. Eh bien c'est lui-même qui t'a fait dénoncer ça, qui t'a fait annonce ça passé pour te dire que tu as 5 haïtiens qui tap travail en dedans. Gen ingénieur, gen maestro de construction qui était là, eh bien même moun sa yo pas capable bay explication comment et pour qui ça yo pa ouais haïtien sa yo. Konye nous pral chavirer na question directeur général la migration en la République dominicaine. Eh bien, monsieur qui fait une déclaration hier mercredi. Déclaration ça pas en faveur haïtien qui travaille la terre en la République dominicaine. Pour qui ça? Yo gen un petit canet, yo tap fait pour yo bay travailleur sa yo. Eh bien, monsieur lui-même, ensemble avec tout président qui c'est Louis Abinadel, eh bien, moun sa yo dit non. Yo pas permettre ti canet yo encore. Nous pral dire pour qui ça yo dit yo pas permettre ti canet yo encore. Gen yon question de article 6. La loi article 6 285-04 qui régit la migration à travers de la Direction générale de la migration. Le citoyen ça lui-même, lui dit que li pa remettre ti kaneo ensemble avec moun kap travail la teyo, surtout dans Darbon, les yo t'a parlé de affaire ti kane sa yo te parlé pour moun Darbon yo. Eh bien c'est yo même yo dit yo pa bay ti kane et permis travail ça encore. Alors gen moun noué qui dit c'est ti kane régularisation non c'est lui même que yo pa bay non moi c'est pas ça moi. Vous comprenez c'est pas ça moi. Yes ça moi même moi vinn di ou li. Moi vinn di ou li. Et m'pral mettre vidéo pour qui Jean Saye en la République dominicaine. Après ça n'a traversé en Haïti pour nous montrer et pourtant de tout qui Jean Saye nan bout après-midi ça là comment bagay yo teye dans pays d'Haïti. Eh bien on suit ensemble. Monsieur Alette. Nèg vite l'homme yo arrivé sous nous là, yo même qui te fait mort pour nous. Et dans François exactement. OK, bah la compliqué. Finalement yo fait mort pour nous. Et tout le monde dans la rue là n'a frappé mais nous connaissons tout baillé. Nèg yo sous nous 3 machines, l'autre a bouché et puis nèg a frappé. Nous pas qu'on réponse à la police. Du tout, c'est l'équipe sous place là. Équipe de difficulté. Et nous avons plusieurs policiers qui étaient là. Et nous avons fermé nous là dans la zone Métivier. Et pour prendre Doko, nous avons fermé nous là, nous avons plusieurs policiers à terre. Regardez comment nous avons fait aller la passer pour nous support. Mais Doko pour aller sous Métivier. Et plusieurs policiers touchés avec nous. Et nous pouvons voir ça. Bonsoir tout le monde qui est sur le grand supporter. Les amis l'avaient fini, pas de pays encore. Kounye là, fait que Pétionville. Mes amis, bon l'église de Dieu de Métivier, c'est là marché. Ils ont tiré 3 policiers, même tous les 3 policiers au blaye à terre là. Kounye me fait passer là, avec ils ont tiré un chauffeur camion qui compte porter boisson. Actuellement là, les policiers qui ont fait l'opération là, et balles qui ont pété.
Men nèg yo getan ale parce moi ti mouret, mon la kay moi relem yo di yo wè backup. Et gang yo passé 4 machines, nèg yo prend machine tout et puis gon pick-up qui plein bail, nèg yo entre dans gros kay. Et dans zone là nèg yo boté bail, nèg yo entre dans business, yo prend bière, yo prend Guinness tout bail. Et semble nèg yo prend backup police là tout parce que 3 policiers à terre, nèg yo gade tout prend zam nan. Ça fait mal men. Pendant sous moto a man cassé tête tourner. Mais comme yo te relem yo di nèg yo geta passé descendre, yo fait pas gros gens yo descendre. C'est ça qui fait montrer la caméra là. Mais bah là pas douce. Mais gros c'est pour travailler nèg yo men, ko nèg yo men. Comme saisi men. Moi première fois me saisi comme ça. Bon, si vrai nèg yo vle faire affrontement avec nèg ça yo, non, nèg yo c'est dans blende pour nèg yo marcher. Et pas natif vite blanche ba et pico et zoricain vite blanche ba qui pas blende. Ah mon cher. Nèg yo mouri mal tous les trois nèg yo bon l'église dans Carrefour à terre. Te gen des backup qui te monté bon moi nèg yo qui t'a repassé tourner encore. Laisse me te balancer mourette. Bon moi nèg yo qui t'a tourner pendant balancer mourette là nèg yo qui t'a tourner. Yo gen les yo vinn prend yo gen les quoi yo vinn prend qu'on là qui fait tirer là. Tête chargée. Señores, penoso, triste y lamentable este caso que ha pasado aquí en la provincia de La Vega. Ha colapsado el edificio de multimuebles ubicado en la calle Las Carreras, señores, de 3 plantas. Miren cómo está el escenario en estos precisos momentos. Están sacando personas, más de 14 personas estaban laborando en este negocio, damas. Miren cómo está aquí las pasolas. Miren las pasolas, cómo quedaron atrapadas por los escombros. También podemos ver un vehículo que también quedó aplastado por los escombros. Este edificio es de 3 plantas, señores, era de 3 plantas. Acaba de llegar William Sánchez en estos precisos momentos. Los bomberos han sacado varias personas. Miren cómo está todo el mundo aquí tratando de identificar a sus familiares. Ahí dentro, señoras y señores, esto no lo esperaba nadie, paneles solares, porque esto pertenecía al 3er piso. El jefe del cuerpo de bomberos y demás personas se encuentran aquí. Miren aquí cómo están buscando personas, a ver si pueden dar con ellas. Señores, esto ha sido increíble lo que ha pasado aquí en este miércoles. Qué mala jugada de la vida, señores. Este edificio hace un tiempo se incendió en la parte de arriba y no se sabe si se sintió por eso. Cuidado con los cristales, que me pasó casi uno. Miren cómo están los bomberos ahí. Repito, esto era de 3 plantas, señoras y señores. Todo el pueblo de La Vega está aquí tratando de ayudar a la causa, a ver si encuentran personas que estén ilesas. Señores, mire todo cómo ha quedado aquí, lamentable. Una cadena de oración para que encuentren a estas personas con bien. Dios mío, señoras y señores. Esto ha sido increíble lo que ha pasado aquí. Dios mío, los bomberos se encuentran de ese lado que quedó más asequible para poder proceder. Esta es una empresa de multimuebles que le hemos trabajado muchísima publicidad, somos amigos de ellos. Nadie esperaba que esto ocurriera. Lamentable, señoras y señores. Miren ahí todos los escombros, las pasolas como quedaron. Nadie esperaba que esto pasara, señores. Esto ha sido impactante. Lamentable, señoras y señores. Pedimos cadena de oración para todo el mundo que esté ahí dentro. Se presume que hay 14 personas. Miren cómo están ahí dentro. Los organismos de rescate de aquí de la provincia de La Vega tratando de sacar a las personas que están ahí dentro. Esto es una noticia que está impactando a toda la República Dominicana en estos precisos momentos. Ahí pueden ver los paneles solares, las personas mirando del techo, todo el mundo aquí tratando de identificar. Cepeda, Cepeda, usted es un clásico aquí que vende electrodomésticos por muchos años. ¿Tiene personas ahí que conoce? Sí, es todo, porque son casi toditos empleados míos, fueron todos. Dios mío, ¿cómo ve esto? Dios mío, qué mala jugada, Que tumba la luz de este sector, por favor. Sí. Que todavía hay corriente ahí. Siguen llegando más ambulancias, como pueden ver allá, señoras y señores, en esta lamentable e impactante noticia que está aconteciendo en estos precisos momentos. No bien llego de grabar un accidente y ya me encuentro con esto. Están sacando varias personas
de ahí dentro, señores. Pueden ver los bomberos. Señores, como les dije, esto ha sorprendido a toda La Vega. Esto es un edificio de 3 plantas que ha colapsado. Siguen llegando más camillas para auxiliar personas. Dios mío, que todo el que esté ahí dentro salga con bien. Esto fue de repente. Van a tumbar la luz ahora. Vamos a hablar con el general Rufino Contreras. General, ¿qué medidas? General, ¿qué medidas se van a tomar para que las personas se alejen? Bueno, señores, lamentable lo que ha ocurrido aquí. Nadie esperaba que esto ocurriera. Ya todos los organismos de rescates están aquí en estos precisos momentos. Señores, una cadena de oración para todas esas personas que simplemente estaban trabajando. Esto es una empresa que viene siendo prácticamente un patrimonio cultural de La Vega. Miren el vehículo ahí, señores. Como tengo la experiencia de que he entrado bastante allá, en el segundo piso está el departamento de pago, cuando uno va a cobrar. En el primer piso está el departamento de pagos, cuando usted debe algún cosmético. En el cuarto o el tercer piso creo que está el almacén. O sea que hay un gran personal. Y también en el primer piso se programan las ventas. Hay un gran personal ahí dentro, señoras y señores. Esperemos en Dios que todos se encuentren bien. Ya el dueño ha llegado, William Sánchez. Se ha puesto, señores, a la disposición. Aquí ese hombre llegó roto del corazón, porque William Sánchez es una persona buena que siempre está con todos. Mientras aquí tienen preparadas las camillas para rápidamente con los tubos de oxígeno responder. Señoras y señores, esto es una realidad lo que está pasando aquí. Una realidad que nadie quería que pasara. Nadie sabe cómo ese edificio colapsó. Miren cómo se encuentran ahí, quitando escombros para poder sacar personas que están atrapadas ahí dentro. Se presume 14 personas, señoras y señores. Dios santo. Tres personas atrapadas. Aquí, de este lado. Vamos nosotros a tratar de entrar. Ha hecho contacto con ellos. Entonces, de este lado, que hay un carro, está tapando la entrada. ¿Cuántas personas han respondido? Que tú has escuchado, por lo menos. Nos han dicho que hay 3 personas de este lado. ¿Cuántas han sacado? De momento ninguno. Pero vi que bueno, no lo vi. No lo vi. Llegué ahora mismo. Bueno, está bien, hermano. Sé que está trabajando. Eso, está bien. Bueno, yo vi que sacaron unas cuantas personas con unas grabaciones que no se me dañaron. Aquí tienen las tijeras. Dios mío. Miren todas las personas tratando de ayudar. Dios mío, señores, sin palabras. Señores, es todos que nos hemos unido aquí. Qué lamentable, hermano. Qué miércoles hemos tenido en el día de hoy. Esto ha sido impactante, sorprendente y lamentable, señores. Miren el escenario. Ese edificio llegaba allá arriba y mire a dónde se redujo. Para que puedan hacer algo, Señor, ayuda. Ayuda, ven, Señor, ven en tu auxilio. Envía tus ángeles, Padre, ven. Ven, ten misericordia, Rey bueno. Amén, ven. amén. Ven, Padre, que solo tú puedes hacer algo. Su familia lo espera, su papá lo espera, para que ellos puedan testificar de tu grandeza, papá. Ven, ven, Señor, yo no lo conozco, pero tú sí, Señor. Tú lo conoces a cada uno, Padre. Ay, Dios mío. Bien, señores, están escuchando a ver si hay personas dentro. ¡Silencio! Dios mío, qué tragedia, hermano. Señores, yo conozco a todo ese personal que está ahí dentro. Dios santo. Señores, miren cómo está todo el mundo, miren. Señores, esto es lamentable.
Dios mío, Señor poderoso, tú que eres grande, mete tus manos, por favor. Miren cómo están quitando los escombros, a ver si hay personas ahí. Miren los paneles solares, todo el mundo ayudando aquí. Dios mío. Cuidado, mire, esos paneles, wey, eso tiene corriente. Ten cuidado. Los paneles solares se quedan con electricidad. Todo el mundo tratando de ayudar aquí, señores. Miren cómo está esto. Señores, manden sus oraciones, que todo cuenta aquí. Que eso da Bueno, la policía aquí está tratando de organizar esto, señores. Porque todo el mundo quiere ayudar a la vez. Dime. La gente está tratando de saquear. No, aquí nadie va a saquear, no. Aquí el que venga a saquear le doy yo con el teléfono. Aquí todo el mundo lo que quiere es ayudar, vean. Pero es lamentable esto que ha pasado aquí. Aquí todos somos uno. Cuidado, hermano, cuidado. Repetimos, necesitamos excavadoras. Eso se determina después, lo que hay que salvar las vidas que estén ahí dentro. Se va. Cuidado.